Toktogul akındın tuğulu öskön mekeninde, karı getmez çokusunan kasaba toğunun eteginde, Karaköy şaharının çıkışacak betinde, kaysı göçö ekeni esimde çok, aytor üç kavattap salgan tört tandın ark çetinde, jasalgalı jarıgüydü, Alekseyevna Anya menen Altınbekip Cenişbek'tin üylönü toy oldu. Alardın üylönü toyuna arılıttın yaşları çoğuldu. Aldı menen kamsomoldu kızmatkerdin sözü kıldı. Toyda tamağa da bir şaylanı vurgese sunuldu. Hangi çaktı çıdavay getti görünüp. Küküne de aşpas pürgön özbekci git palosala turgan jalpak mistavakın kaldıratıp girip geldi de ya aşülle keseni menge verin dep ırgeseni koluna alıp yoldaşlarını tanıştırıp kaldı. Urtaqlar maşu Aniya bilen Cegişbek'tin toyga kigan hommasilerge yürekleş Özbek oğul balaları xotun kızları tanışıp koyular dedi. Ana yigit Ancanlık Alimcan Sanavarhanı bilen Çoptamanideki Namanganlık Nomancan Minovarhanı bilen bu yigit Samarkandlık Sabrican İnayathanı bilen maşu yigit Fargonalık Fayzullah Durayakhanı bilen hommasizlerin toyga gelişi yaptılar. Ha bu yigit Yidekepelik dedesi çupan bolgan yılı tuğan iken atıyam kuçkarvay. O kuçkarvay dediler lobbay dep töşün tars koyup bir yigit oradan tura kaldı. Hangıça Muhiddin degen yigit oradan tura kalıp toxtanlar dedi. Maşu 1975 yıl Halkaralı Xotun Kızlar yıllar edi dep başladı. Antkeni 1975 yılı yıl aralık ayallar günü belgilengen. Hiç kaçan erkekler günü belgilenmese gerek. Mana karang Xotun kızların atlarıyam çıraylık. Minovarxon, Sanarvarxon, Dilaramxon ve işi gelişmegende erkeklerin atlarıyam gelişmeydi. Erkeklerin atı nima? Bolta vay, teşe vay, orok vay, kom vay, ya kırgız vay, akeleri iti vay, çot vay devam koya verirken. Buna karang, yangi kuruluşlar, yangi restoran, kafeler, abita yarımtasını erkeklerin atına koyup koysa bala veredi de. Koyda varsanız Xotun kızların namı da, Frunza şakarını karang, Ayçire günü ırmağı, Nazgül kafesi, abita yarımtasını erkeklerge koyup koysa bala veredi de. Misal için restoran imini Boltavay dep koysa, kanday acayip. Bolmasam kafe imini Qoğanbay dese, kırgız akeler kıştın günü Qoğan yese yaman bu. Yudayam Xotun kızların zamanı boldu da. Hoyda varsanız Xotun kızlar, traktör aydaganıyam Xotun kızlar, maşinani jengeniyam Xotun kızlar, tamekini tüzgeneyem Xotun kızlar, paxta tergeneyem Xotun kızlar, okutuvchilarning tenginen köp Xotun kızlar, meditsina robotniklerin tenginen köp Xotun kızlar. Qarang ey, muna xotinlar raddomda yek özleri egelleshib olyapti. Qarang ey, bundan 70-80 yıl burun Xotun kızlarda hukukning nurg'iyam yo'q edi. Endi biz men billa o'tirishyapti, oyoq o'yinga billa tushyapti. Arak kaniyagayam billa ketyapti. Buna qarang. O'tganda qo'shinimizning xotini Qo'qorman nene Madgirayna bo'ldi. Xotiniga oltin medal yıldızını taktı. Eri şorun kurgurgaz naçokan bermedi. Qarang ha. Buna qarang. Buna xotin alganda balanız bitta bo'lgancha xotin deb turar ekansiz. Balanız ikkitaga yetganda xotin yon deb. Balanız to'rttadan oshganda xotin bayaka deb qolar ekansiz. Meni ham shu xotin kishi olib yaralib qolgan, juda halam qilib ketganda, men ham xotin kishi olib yaralib qolganimda bitta jarımta so'ldirakni tiyib olib rasa biqiniga teperadim deb parol turib qoldi. Hangi çaktı Azerbaycan jigit orundan turup, kardeşler bize Haniyanan Cenişbek'tin doyga kelmiş Azerbaycan uşak kızlar. Kız tatı, kız maral, kız şasanam, kız gülnaz, kız gül çiçek. Hola Gamal, hola Zili, hola Hasan, hola Yakup. Hola kız gül çiçek, türkü de sen oha boşum dedi. Görse karındaşım gül çiçek ordundan turagalı urdap jüverdiğin söz eken. Kama kelur harali, içi dolu yarali, yara kağıt yazmıştım bir tora bir karali. Samanlıkta sarçalar, harasında narçalar,
Çekilme gündüz gelpidik sen o parçalar. Görse geçinde gelme gündüz gel, geçinde gelsen küçüğüm seni carıp ketet degen söz eken. Hangi çaktı Tatarcı git duruyor, iyi Gafur abzi, neresi bu şiritti zacı yarışı bu iş? Davay bu stres şırla dedi. Anda Gafur abzi duruyor, iyi, kogda tatarmala yırla itken de, Rusya lişne razговаривать ettiği stroga запрещается. İptaşlar, urtak ziritiler, slavalar nıgma tüllenneke, pisinkalar gamza tüllenneke, ispolnayet kılla, sıbga tüllen dep atkarıp turgan jeri. Жырлы дивай тарсын жырчы кишіңе мен бейкем, Берек ауыз жыр-жырласам жырчылардан кем бейкем. От байладым, ой чарбақы, сіздің үйге бармақы, суда балы, көйсіне бұлсаң еліндерсің қайырмаға. Дегенде тамада жігіт айтты айланайын, қайырмақ саласың ба, же қайық менен барып тор менен аласың ба, аны менен біздің жұмышымыз жоқ, давай кезекті жылдыр деді. Ошол жерде олып турган орус кыз жигиттеринен инженер Ира, токыргы Шура, мугалим Ваня, шофер Боря, санитарка Соня, общепиттеги Оля, ошолордун атынан Дом культурадагы Тоня ырдап турган жер. На улице мороз замораживает, меня милый целует, загораживает. Ты, милышка, не балуй, принародно не целуй, целуй, целуй уголочка в темном переулочке. Тра-ля-ля-ля, 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 в темном переулочке де биле парол туруп калды. Аңғы чақты қапшыт жақ толтырған Алпыспай деген қазақ жігіт орнынан қарғып тұра қалып, ораке деді, оракесің, деді. Басыңа жарашық қыр, миыңа жарашық қыр, қайдесің, қашан көреміз әніңдің пайдасың, домбыраңды алды аншырқап жүр, жастардың көңілі гүлдей жайнасын дегенде, жана ораке деген Орынтай Мұсақұлов деген қазақ жігіт деген орындан тұрып, домбырасын қауынан суырып, ауылымыз Нарынқұл кеген айтуға сөзіміз белен, ай жүзді әйел қыздарға айтылатын өлең деп айналдырып соғып тұрған жері ғой. Тағыды бидай паяңа, мені саған қоспаған, хай, Құдай тадағау. Мені саған қосқанда, Құдай тада, жол үстіне саларым бір шайхана, болмасам мейманхана, хай. Қалдым, қыз қалдым. Ала жастан татпа издегенім қыз болды, қара жолма дегенім шұбырындан из болды. Апүлім жатық көрігім, хай. Есің ал қыздар, есің албасаң несі бар. Алсаң алмасаң қой, бізді өлер дейсің бұл. Осылай болар қыздар. Андан кейінгі кезек менің қатарымда отырған Үмітәлиев Мықтыбек деген филармонияның артысына тейді, ошонда қомысын күйлеп, селкінчектеген күйіні чертіп тұрған жері. Күңайлы түнде салқында, айдын жарығында, Kız jigitler jıynalıp altıp akan selkinçektin, bir yağına bir ölü çıkarıp, bir yağına bir ölü çıkarıp deyip turgandaga hormosu deyip Mıktыбек kolun iki yağına şilteye başladı ele. Bir yağında oturgan kişiler bir yağına acılıp, bir yağındakıları bir yağına acılıp Mıktыбek'e orun genen kaldı. Anam ben ayttım, etiyattap çertkin, buna üstölдің üstünde tamak, ıstakanda kuyulgan arak, zakuskaga degen salat, yanыңdaga akroşka kolun tüyse tөгülüp kalat desem, çipuka tөгülse жаңысын tabat dep aydatıp duradi.
Halım kandın selginecek, hayda tepkin gelinecek. Suyum kandın selginecek, suyup tepkin gelinecek. Kurma kandın selginecek, kurup tepkin gelinecek. Uşu turgan ordun ana turup tepkin selginecek. Anday tepey mınday tep, anday tepey mınday tep, anday tepey mınday tep, tep ötçü gelinecek. Жигит кыздар кошулуп тебе турган селгинжек, алыстагы уккандар келе турган селгинжек, селгинжекке келбек ана кандай келин беринжек. Кызыл көйнөк түрдөй жаңгы сөмүрүң гүлдөй жаңгы сөмүрүң өткөн заң кызгыл чайып келбейт мындай жам мындай жам мындай жана. Yaşıl göylük türüdey can, yaş ömürün gülday can, yaş ömürün ötkön sana canıp bilbet mınday can, mınday can, mınday can.